Ежіңе жұт. Seni Ukrayna jenar çay jar algan dep bileyim. Konraktı jar oldum. Sen konraktı jarasın ayыңla? Jo menam nar ölüp bayqışın onraktı jarbız ne men ayız. Hangi kayda jawap berno? Jawabımda mette öğrenip bir oldum. İyi sih bayır öğren ya. Çe öğrenip çok men ayız. Nyar onu sen. Hello. Peki. Ya. Ya. Ayas be. Ha? Ayas be. Ya. Pasport. Pasport böyle. Жазғансыз ба? Ya жазсam. Мангушаяс, вы обвиняетесь по статье убийства. 105-я статья. Другой это. Обвиняемый в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку при следующих обстоятельствах. Имея умысел на причинение смерти последнего и желая этого, нанес ему при исканном на месте один удар влево, чем причинил потерпевшему телесные повреждения. Смерть наступила на месте происшествия. Суд приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать. Доктор Толстым шагра. Оттан салалым я. Толстым шагра. Қайдасыз ya?
Ya men kanjiledim bayama. Ак жеске бронежилетті қақпан үстейміз, шедер жесі рақ борға. Şimdi men alımın жүрүбөйдүн жак. Аман жарыл. Айырбас бұрат, мен сені аванға жерле жайдырып барбын. Sen de erge yezinin жаңыз фырваға ұлсын шей. Чугле иле артық бан үстейміз бұрат, роутта да. Жерле жайдырып бармын. Барға шоғын аванға жүдөп чуғаларбын. Жерле айырбас ұштық барбын, абрат. Жерле жайдырып барбын. Байырлық, брат. Абрат, совет бадың ама. Я! Я! Ya ayıpladın. Ya. Kişi çangı soğum İde geldin gücü bile Ada çürttün dayınınca Artara jürüde bitken Doğa cernin adı deştin Tanın bergen oldarını Şüst açılda uttundur bas kıldır Yüreklerde şuşap çorbiz Aylar çıldar etken sonda Alında bajımga Möçüz sögün şuşap suqqan Möngün harjak çedip gelgen Avazının qarak çaşı Ağıp batkan hemler bolgan Adasının мұңғаралы Ажып әрпәс тағлар болған Туа